Umshado lona-ke kube ngumshado lohlukile kule minye imishado leke yabakhona-ke ebandleni le-Divine Healing Ministries. Kulandzela ukuthi laba lababili-ke bebakade-ke kungasibo bantu labaphila ngalo-ke livangeli. Kanti umnumzane Dlamini uzeke wavalelwa-ke ejele iminyaka-ke le-12. Asengekhathi-ke ekulukuthu loyo-ke lathandzana naye wase umukela Jesu. Wenda-ke isinqumo ukuthi uyawuhlala athanza yena-ke samukelo. Ahlale-ke amhlola ngaso sonke isikhathi-ke asengekhathi-ke ejele. Kude-ke naye-ke atamfakazele lona-ke livangeli. Kanti wase uyalimukela livangeli naye-ke samukelo. Wathi-ke nakaphuma khona-ke ejele ethathe wachubeka wathandana naye. Kude kube namhla-ke bashada. Sijabule kakhulu, kuyintokozo. Kuyintokozo kakhulu, sesola nemagama ekubona. Singabonga kakhulu nje babebishop nelibandla laseDivine, siyambonga uNkulunkulu ngabo. Siyabonga kakhulu nje nemindeni wakamabili ngithanda ukubonga kakhulu bambambisile kuleli khathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nelibandla laseDivine nomndeni wakashop. Ngingathi nje Nkosi yami botsathe wethu nebafowethu, mina leli lengekhathi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Uyamgobonzelela umuntu, amtabulule emanyaleni, amthinzile. Noma kulesinye isikhathi kungasilula, kepha nje lokudingekile ukuthi nasola ngaphandle uyiphile impilo yokungcwele. Ubhekekele nasebulukhunini, ngoba bulukhuni kuba khona, kuba nema-rejection, kuba naloba naloba. But nje lokukhulu kakhulu ngulokucinisela nekufuna mhlawumbe isandla esingeniso, ngoba thina ey'nkandla likhona but asikabidelwa kubo bonke nabantu. Ngithi nje ukhona uNkulunkulu uyaphila. Nani lamhla niyambona empilweni yakhe. Iyendile inguquko, lokula kwendile kusicalo ngisho emndenini. Umbhishobhi Dkt. Noshunge uvidile ukuthi kuhle ukuthi-ke nawusaphila-ke umukele Jesu, ngoba-ke uNkulunkulu konke-ke yaguquka kube sidalwa lesisha. Kanti yena-ke samukele uphume-ke eminyakeni wa-2018 khona-ke ekhulukuthu. Kulandzela ukuthi-ke hafu wempilo yakhe bekasolo-ke angene aphuma khona-ke ejele. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, Gary Carlos ngamanzini.